নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এসকে এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু পঢ়া শুনা কৰি আছে। যেহেতু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইলেক্টিভ হিন্দী পাঠ যেহেতু এক তেজস্বী और दयावान नामक पाठটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে। গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মায়েতে যদি স্কিপ কৰি চাই নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলত নতুনকৈ যিকেইজনে চাই আছে তেওঁলোকৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ। যেহেতু এই ভিডিঅ'টোত এনি ভিডিঅ' ক্লাছ 6ৰ পৰা BA লৈকে, গতিকে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি লাভ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি তেওঁলোকে পাব আৰু এই চেনেলটোতে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এই চেনেলটো তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিব। গতিকে এই কিছু 3 দিনৰ পৰা বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি বা শ্বুট কৰি দিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আকলৈ আনিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, যিহেতু মাজে মাজে কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, পঢ়ি শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত থাকিব। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया? उत्तर, एक दिन की बात है। वीरेश्वर मेला देखकर अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। अचानक एक बालक तीव्र गति से गाड़ी के नीचे आ गया। वीरेश्वर ने अपना साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। इसी तरह वीरेश्वर ने अपनी साहस का परिचय दिया। এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবলৈ পাঠটো পঢ়ি তাৰপিছত মই এনেধৰণৰ উত্তৰখিনি বনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে পাঠটো পঢ়িলে উত্তৰখিনি পাই যাব। গতিকে আৰু অকণ দীঘল হ'ব, গতিকে 3 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰহে নম্বৰ থাকে। গতিকে বেছি দীঘলকৈ লিখিব নালাগে। ইমান এইকেইটা লিখিলে 3 নম্বৰটা যথেষ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, नरेंद्र के गुरु कौन थे? गुरु से वह कैसे मिला? बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण। उत्तर, नरेंद्र के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र जी ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास गए। उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। इसी प्रकार नरेंद्र ने अपने गुरु से मिला। ইয়াত আৰু কিছু এড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যদি মন যদি কৰা, যিহেতু অকণ দীঘলকৈ লিখিব বিচাৰা তেনেহ'লে আৰু কিছু এড কৰিব পাৰা কি কাৰণ আছিলে, কিন্তু এইখিনি লিখিলেও নম্বৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পাবা। এতিয়া গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, नरेंद्र ने संन्यास लेने के बाद क्या किया? 25 वर्ष की अवस्था में ही नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ বুদ্ধি ক'লে কাৰ কথা কৈ আছে সকলোৱে জানে, যিহেতু स्वामी विवेकानंद कथा कोई ऐसे। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। इसके बाद स्वामी जी ने पूरा भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता को देखा। स्वामी जी ने इन चीज़ों से मुक्त के लिए एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। সম্পূৰ্ণ পাঠটিৰ উত্তৰ প্ৰশ্নখিনিৰ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। अंग नंबर, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है? बारे बारे परीक्षा रही थे। रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था है। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। 4 नंबर, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था? स्वामी जी ने देश की युवा शक्ति पर संपूर्ण भरोसा था। वे तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य के बदलाने की दिया में काम करने के लिए आपने सारी युवा शक्ति का आह्वान किया था। तारपीछे से प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था? खूब बेसी जरूरी।
वीरेश्वर ने रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। कि करिছিল तो হয় না পাঠটো পঢ়িলে পঢ়িছেন নাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িছে যদি মনত আছে কি কৰিছিল যে গোটেই বস্তুখিনি নিজৰ খিৰিকীৰে তেওঁ দি দিছিলে যেতিয়া তেওঁক ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখি দিছিলে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিলে খিৰিকীৰে গোটেই নিজৰ বস্তুখিনি তেওঁ দি দিছিলে। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था? स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। ग नंबर संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए? संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अमेरिका मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था? लास्ट वन क्वेश्चन साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। ये 1 नंबर कारण भेरी भेरी इम्पर्टेंट गति এইখিনি এইটো অকল সাইক্লোনিক হিন্দু নামটো এই কথাখিনি যদি অকণ যদি মনত যদি ৰৈ যায় তেনেহলে 1 নম্বৰ এটা নিশ্চয় লাভ কৰিবলৈ পাবা। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেন্ট বক্সত জনাবা যে তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে বা কিহৰ গ্ৰামাৰ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেনেলটো নতুন থকা কেইজনে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'খিনি লাভ কৰিব। পুনৰ লগ পাম সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈ সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ থাকক। থেংক ইউ।